ni inkuru y'akamaramaza ku baturiye Igitega. Iri sanganya ryabaye ryibonekeje, navuga ngo habereye ibara cyangwa se haguye ibara, ariko ibi nagasema ngira ngo ni inkuru iteye agahinda n'umubabaro, ariko mutubabarire tubivuga uko biri. Kandi nuza no gusura groupe ya WhatsApp urasangamo amashusho y'urukozasoni y'urupfu rubi bishe uyu mupapa ku mutumba wa Kibungere, komine Nyabihanga, intara ya Cibitoki, neza na neza kuri opposition Kibungere haraye haguye ibara. Umupolisi wo kuri iyo opposition witwa Iradukunda yaraye agandaguye arashe umumotari yitwa Nininahazwe Nestor batazira Gasazi, amujijije ko yase kumusomya ku icupa ry'inzoga yariko arihereza. Ibyo byabereye kuri uwo wa gatandatu igenekerezo rya kane, tariki ya kane ubwo Ndamukiza 2026. Abanyagihugu bafashe uwo mupolisi baramuboha, arahava ajanwa muri nko muri opposition yabo, cyangwa se hano ndabona bashyizeho ngo bamujyanye muri opposition ya Mwaro. Turahojeje umuryango wabuze. Ubwo nyine duhojeje umuryango wabuze wa ababo. Ngo hano ho banditse ngo ni mwihera amaso amenyo ikirori aho umupolisi arasa umuntu kuko amwimye ku gacupa, nawe yinyoterewe akabona abanyagihugu baguma bajya pasika, nawe umunwa umwishe yabuze nayo anwa. Yendi bibyo nibindi, ariko ngicyo narishatse kuvuga ni kiriya vraiment urumva ni inkuru ibabaje, navuga ngo duhojeje uwabuze uwe muri iyi sanganya yabaye. Mu busanzwe kugira ngo umupolisi akwicire ikiyeri, icupa rigura 2500 umuntu akari gucira umutwe, icupa rigura 2500 karitangaho amasasa arenga 10 urasa umuntu. Isasu rimwe mwumve avareri riba rifite cyangwa agaciro riba rifite. Umupolisi agafata magazine ye, umwanya we, igihe cye, neza akarasa po. Ngira ngo uyu mugabo mwabonye biremve yavuye, ngira ngo umugabo mwabibonye muri groupe hano ntitwabishyiraho, urumva birabujijwe, ni bihahamura abantu, ariko abantu bafite umutima ukomeye yenda bari bubisure cyangwa bari bubirebe kamasijwe. Ariko tureke guhendana. Uyu mupolisi niba yarahawe formation cyangwa se ikosi akatozwa umwaka umwe imyaka 2, akitwa izina Inyamiramabi, agahabwa amabwiriza, akitwa izina, agahabwa umwambaro w'igihugu, agahabwa inkoho yo gucungira bene gihugu, yamara akaba abandi, urumva ni kuwa gatandatu mwijoro abantu bari kujya kubatiza, abandi bari kuva kubatizwa, yamara wagafata inkoho yiwirinda abantu akaba ariyo abicisha, akakuvutsa ubuzima ku kiyeri cyangwa se Amstel nishaka ibehe Heineken. None se ubwo muri analyse cyangwa muri logique umuntu abaye atekereza ibyo bintu, urumva atari possible. No kuvuga ibibera muri Kongo, bimwe mubona abanyamurenge bicwa, bimwe mubona wazarendo zica abantu ngo zibahoye, ngo uciye kwibarabara ntubasororeye, ngo banyuzeho ngo ntiwabakurira isaruti bakakwica, ubanyuzeho ntiwabahamagara dadi, ntiwavuga papa, ntiwavuga mami, bagomba kukwica. Nose uyu mupolisi yenda barajya kumufunga, ariko ubu ikibazo cy'uyu mupolisi
impamvu ya mbere uyu mupolisi yarashe uyu mumotari ni ubukene buturuka ku mushahara muto. Impamvu ya kabiri uyu mupolisi yarashe uyu mumotari ni ukugaburirwa nabi no kwambikwa nabi no gufatwa nabi mu bigo by'abapolisi, ibirato bikabahereraho, bagahura n'inzara y'imyambaro n'inzara y'ibyo kurya, kandi ibintu biraduga amanywa na nijoro. Ni ukuvuga rero bafite ubushobozi bwo gusoresha no gutoza ikori mu bene gihugu, ubwo uzu yaje bakamugandagura. Ikindi kintu uyu mupolisi cyamuteye kurasa, mu mutwe hiwe ntihapanze, mu mutwe wiwe ngira ngo si normal, koko ntiyarashe ngo anywe ibyo biyeri. Ni ukuvuga umuzima yarashe umunwe. Umumotari nawe mu gihe avugaga ati kuri Pasika ndi kunguruza abantu babonetse barumbutse, Imana iraguye, iri joro ryose ni ugukora n'umurango ni ugukora, buriya nyine yihereje icupa. Ariko abasangiye ubusa bitana ibisambo kuko bamaze iminsi mu gashomeri, ntabwo yabashije gusomya ku mupolisi. Ubundi umupolisi ajya mu kabarati, umupolisi asangira n'abene gihugu biyera ate afite inkoho. Ubundi uyu mupolisi kugira ngo agere mu kabari yaracunze akabari, arinda akabari. Ubundi uyu mupolisi ajejwe iki muri aka kabari? Ni ukuvuga yagiye kuhataramira ashakisha abantu bashobora kumusororera, ajyanye inkoho, ataye akazi. Ariko koko imbundu uyifite muri Kongo arasoresha, imbundu uyitwaye muri Kongo bamuha icyubahiro, baramwubaha bakamuninahaza. Ngira ngo n'uyu murundi w'umupolisi Gabo yitwaje inkoho yinjira mu kabari, akora amahano, akora ibara, akora agasema, agandagura utamugandagura, yica utamwica, ahemukira umuntu usanzwe yironderera ubuzima. Bivuze iki rero? Bivuze ko CNDD-FDD yigisha imbonerakure ntiyigisha abapolisi. Igisirikare kiri mu kaga n'igipolisi kiri mu kaga, kuko ureba uko bamuboshye n'uko bamuziritse, nawe arasa n'akavurivundi. Nuko yasaga n'inifomo yasaga gena nabibonye n'ibirato n'isetire yamuhereyeho, hari isetire. Kumufata nabi no mu mutwe nawe ahita ahinduka umwene gihugu udafise ubushobozi bwo kwanariza ngo arebe inyungu iyo ariyo. Igitangaje rero nuko uyu bambuye ubuzima cyangwa se bimye ubuzima mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo polisi iri busure aba bantu ngo ibahe impozamarira nk'uko impanuka iyo umuntu akugonze atwaye umuduga sirasi kwishyura, kuko igipolisi ni iki gihugu. Umuntu murasha atakugwanyije nta cyaha yakoze, igipolisi cyari gikwiye guterana bagaha impozamarira uyu muryango nibura nk'imiliyoni nka 20 z'amarundi, bakabafuta mu mugongo bikagira uruhengekero. Ikindi uyu mupolisi arakwiye guhabwa ibihano bikomeye kugira ngo bibere isomo abandi bapolisi basigaye mu ikambi. Ariko kumujyana mwamugezayo uti n'ubundi ntibumva, igihugu gifite miliyoni 10 na zinga nimushaka mwice n'abandi. Cyangwa se ugasanga uyu mupolisi asanzwe anica, kuko umuntu utinyuka karasa umuntu amujijije inzoga, bamenya ko uwo nta bwoba, nta mpungenge, nta mutima wundi afite, navuga ngo ni shetani yigendera. Ofete rero nuza kwitegereza cyangwa ukanareba, nuko uyu mupolisi mu mutwe wiwe ntago bipanze neza, ntago bihagaze neza. Rero ingorane y'ubukene, ingorane yo kutiga, harimo abapolisi batazi gusoma batazi kwandika bameze nka jewe hano, harimo abapolisi bahuye n'uruva gutashya bashyirwamo n'ikene wabo, izindi mbonerakure ziyemera zizi kwambara imyenda no kubyinirira bazicomekamo mu gipolisi, abandi babashyira mu gisoda. Ibintu byabaye akajagari. FDNB izi nyamiramabi bazivanzemo imbonerakure birunyuka, noneho birahuhuka. FARDC bigiyemo bihuhuka kurushaho, haba hagiyemo FDLR, hazamo Wazalendo,
mu by'ukuri ngira ngo no mu by'ukuri ngira ngo ni urwavu ruri mu masaka, cyangwa nkavuga ngo ni urukungu ruri mu masaka, koko ibi ni akamaramaza, ni akamaramaza. Navuga ngo niba umuntu atinyuka cyangwa se mu bwenge bwe no mu bitekerezo bye akakuziza inzoga, ubwo se wakoze irindi kosa nyakosa, uba gusanze hinda mu rugo iwe wangije ikintu naka, cyangwa ukamusuzugura, cyangwa imodoka ikanagucika ukamukozaho ipine cyangwa ipine ya moto, yagukorera ibiki? Hamasubu mu makungu igipolisi cy'u Burundi nta gisebeje, rega arakimaramaje. Hamase wagize ngo igipolisi cy'u Burundi ubagihesheje ipeti. Niyo mpamvu ari abahana bakwiye kumuhana, kandi ko ibyaha yabikoreye kumugaragara akwiye no kuza gucirirwa intahe hariya nyine yagandaguriye abantu Nyabihanga. Urumva izina n'iryo muntu ni Nyabihanga nyine, aho Yesu yabambwe baracyahabamba abandi. Ukongera ukibaza ngo niba se atubashye igipolisi ngo yubahe igihugu, yubahe umwambaro yambaye, aha agaciro imbunda afite ko ari iy'amahoro, ibungera amahoro, ubu se uyu nguyu umuhaye igiturire, babagwanyi bashaka kwinjira ba ma 20 n'abandi, uyu ukamuha igiturire atigizire kuri kote yacu. Ahubwo so yagusaba ibiturire, muha ibiyera ahubwo abihage. Araguha amakuru yose yo mu gipolisi, aguhe n'amabanga yose yo mu gipolisi, nandazi arayaguha. Niba banze kumusomya iminwa yumagaye nk'uko biri kuvugwa ko yahicaye umwanya munini, hakabura umusomya, hakabura umuha, akaza gusaba ngo wampaye undi ati rwose sinaguha muhembwa ku kwezi, mugaburirwa ku kwezi, barabaryamisha. Ariko nyine n'uyu mumotari yarabizi ko nabo nta kintu kibereyemo, abapolisi badukurikiye mutwutahure mutwumve neza, namwe Imana ibarengere rwose. Bikaza kurangira amwambuye ubuzima bapfuye ikiyeri. None se ubwo aho harimo gutekereza icyo biba bivuze rero n'icyo biba bisobanuye. Nkanjyewe muri analize yanjye no mu busesenguzi bwanjye, bivuze ko uyu muntu mu mutwe wiwe no mu bitekerezo bye no mu maso hiwe no mu mboni hiwe, konegisiyo n'umurongo arimo ntari mu gipolisi, ntari mu gihugu, nta na gahunda afitanye n'ibyo bintu. N'ibyo yambaye ntabyo azi, n'imbunda atwaye ntabyo azi, donc iyo mujya si yajya. Buse niba hari abandi nk'abo, niyo mpamvu nababwiye ngo ntabwo Burundi buri mu gihe kiza cyo kurwana, burashonje, buranyotewe, bari mu bugaragwa, bari mu butayu. Kandi neva ibi naza no kubibona ntabikosora, bavuga ati muri polisi harimo ikihe kibazo, abantu binjiyemo bafite impamyabumenyi zimeze gute, bigishwa ibiki, hakorwa ibiki, kuko kurasa umuntu umupfuye ikiyeri. Kandi uwamaye amakuru ndanamushimiye, ni umwana mwiza, urabona ko yatabariza abantu akanamenya kandi biri kuba hafi. Kandi siwe gusa n'abandi mugenda mutanga amakuru, natwe tuhita tuyabaha, duhita tuyaha abantu mu gihugu hose bahita babimenya, bitandukanye n'urubuga rumwe cyangwa groupe imwe ya WhatsApp. Ubwo rero mwese turabashimira, ariko reka tubwire neva agira icyo abikozeho. Uyu muntu ahanwe mu buryo bw'intangarugero, kandi bahoze iyi famiye, kandi rwose bayihoze mu buryo nanone buboneye bwiza butunganye bukwiye. Ikindi nacyo tubwira abantu ngo nukuri amagara araseseka ntayorwa, uzica umuntu ariko se umwiciye iki? Umwiciye iki? Kweri ibombo ijojo ugahita wica umuntu? Aho mu Burundi kiremwa muntu nta gaciro gifite, cyangwa se ijambo umuntu nta gaciro mu biha umuntu n'umuntu bisanzwe. Ngira ngo n'urushyi yarugukubita ukavumiriye, cyangwa akanakubwira nabi ukavumiriye. Nerekeza ku musozo, ntaza kuhava mvuga nabi cyangwa nanjye shyiramo irindi shavu ritaryo, ariko ni ukuri yemwe mwabapolisi mwe mwabasodamo, aba nibo babaha imisoro, aba nibo mutoza ikori mukabaho, nimubica se rega muri gusenya inzu namwe muri mizabagwako, rega muri kwanga amaraso yanyu, muri kwihwekura, muri kwikora mu nda. Rega ntabwo ari uko igihugu gipanze. Kandi mu ruhando mpuzamahanga mugaragaza
uburyo ibi bintu ntabwo birimo disipurine, nta rukundo, nta mpuhwe.